Obila e kaunti ya Mombasa ojiw konyasore manengonero mo siling milion 1.75 mano oting kowuok e kaunti ma Siaya gi gari moro mating'o osike. Nyasore no mane nitiere kod rolls 3,500 na ichan chwale gwenge opogore mantie Mombasa kagen kachiel kod Mshomori kod Ngajoni. Etwak gi jofwamb weche jalup commissioner ma Mvita Ronald Muywawi okoni nyasore no bo maber kendo jago manore ne oriambo ni en rech motuo. Jatendo obila e od bura ma Mvita Maxwell Agoro koni gibiro dhi nyime kod timo pedha to chutho mag joloko hand yedhe mamero ji mane onegi duto irwakogi e od ang'enge. Ng'at achiel mitudo gi wach nyasore no osemaki kendo ichano chwale doho. Misokoto 100. Kwa hivyo kwa ujumla hii misokoto vile tunavyoona na ni misokoto kubwa yote kwa ujumla ni 3,500. Na tunaona kwamba mahali imetoka ili kusafirishwa kuletwa Mombasa imetoka katika kaunti ya Siaya. Imeletwa kutoka kaunti ya Siaya imefikishwa hapa Mombasa, na vile sote tunaona ni kwamba hii yote ilikuwa inalenga vijana wetu hapa Mombasa. Na unaona mzigo kama huu ulikuwa unasafirishwa kwa kwamba ni samaki aliyekaushwa. Operation inafanywa kila siku kila wakati, na zile vifurushi ambayo tumezinasa zote tumeziweka, watu wamefikishwa kotini na hatujalala, tunaendelea na hiyo kazi vilivyo. Records ziko na kila mali tumeshika doria.